Jingiaseng Presbytery ke Basan Pusan jaka Shillong Rilum Presbytery kalalong hakabalang Presbyterian Mawprem haka khandriu tarik mentau benai. Kani Jingiaseng kalalong ka Shitrhem bha hakabaki para bangej na ka Presbytery kilawan man sngab e ka khubor ka ktien ublay lengba ki jingroi kwaya bar ka jingkren na ka ktien ublay. Hakini Jingiaseng layo ka choir na kabalang Presbytery Maulai na kabalang Mawprem bar ka standing choir jaka Shillong Rilum Presbytery. Badia ka kubo na ka ktien ublay pat daw Reverend Dr. Blatay Nongbri. Census report kala bandia tu ingi banyo ko persen na kasispa kinong siyang snong joga Meghalaya dan ikandai pau na kasispa kinong siyang snong joga Mizoram Nagaland kila day ki Krista hadu pateng-teng balakalong babakla di ong bakaday ke jela Krista Henry ada juk kapor pat nadaan bisa yakini ke jela
ada on teo yaki on shem bangila duna ada on teo yaki imlang saklang jong gani ke jongar ni gari ke jela ke joni hagi babon kinong snong kidai kibala pediang nyau kres haka imlang saklang haka snong gaba pipidam pila banyo sngau ya ke jing puot pila banyo sngau ya ke jing smau eutung lakalong naga sinsya gat ada dan gini kita yo bat Islam ni belai iya keren ya kata jing puot haka sinsya gat ada lakalong ni ka bamsap lakalong ni way pat haki snong gitau gadon ka jing ut gadon ka jing lenyang haba bisa ka jing im kabang im hagi por ka menta ya ka jing sya ring merau jagi kun samla ka jangi gentei bat sirang hagi bo cuma ni ka pertai ka jing geli ka bami balai bakat nang bun ki balang kat nang bun ki bangek kat nang krau ta ka census record ka jangi balai ka ta ka jing sniu ka nang krau balai ba usoitan non le dombo balai ba ta pertai ka nang yo ay bang rendeng hando jisu haba ukot iksen ran da ong iki om tang banget hando bang long meluk ru ka pertai om tang banget hando bang long jing syai ru ka pertai bakani ka bentang ya ka bang ngimsem la yo ban penrung dari penlong do penlong senam haki kun chong kapalang kajing long kan rat kajing ukres kabada wana way ba way ukun dan ka kun kristan bahaga dulu kacaka ka bangidon lakala kajing im shimet kajing ya kata ka lordship kajing ujisu bakani ka met ka bangang adon tamdei kajing ngang hendak ke belakang dah ulai, ke belah sispa dah ulai, bat ke belah tiada ke dor juga senang. Baru ulai ukam nong kenti, bangalong utrai, kalau ke met ke jongki. Kalau utrai, ulang kalau jisu ulang utrai kalau ke met ke jongki. Kukit kun ngim don hok, ya kaban pencot ya ka. Ngim don hok, ya kaban le auria ya ka. Ngim don hok, ya kaban pentat dor ya ka. Hendak ini kisi, lalu dan kau way kajing sisa. Kau don nak mat cakap balang kalong kajing hiap dor, cakap long beriu man beriu. Bahkan kau gugor kau hot ini kor kestan kalong. Bahasa si simple hot ini, bangin thong kan radio jisu hagajing em kajong isimas. Upol ni upan kan mauru. Bau Jisu berkata lordship kajung kamdei tangaga ega berkencaman sim. Hendak kajing im jangi baro. Hakajing tray, hakajing tak kajung pi. Kalau abang pilih politician, kalau abang pilih officers, kalau abang pilih kontraktor, hendak ladawa, bakal lordship kajung pres. Kanglong halor jangti, lapi dayu politician. Lapi dari kontraktor, lapi dari IS, lapi dari student, bahkan miek ke pisong. Kani ka lordship ka jong pres kalong le ya ka mon ka jonga. Lakmi lenti ya ka bangin imho, ngin leho, ngin treho. Baka percaya kala abanong kini kita gi Kristan. Laklong office, laklong school, laklong college, laklong university. Kini kita gi Kristan. Nama ka jingim ka jongi ka bapau man la kasi la kalong jaga tray ka jongi ani ka jaga bala ka jongi kada kablong punta ka tien ka jong play ka on bahkan yai on ruah asni bisa hemle balai ka pia khot yang atrai bat pimle penban yaki ke eru ki banga na on